Mu mpamvu zitangwa n'abahakana ko indege ya Perezida Juvenal Habyarimana yahanuwe n'abasirikare be, bajya bashyiramo urwitwazo rw'uko nta ntwaro zihanura indege icyo gisirikare cye cyagiraga. Nyamara amakuru y'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA agaragaza ko FARI yari yibitse y'izo mbunda 35 hamwe na misile 15. Indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ikanaba impano yari yarahawe n'Ubufaransa yahanuwe ku mugoroba wo kuwa gatandatu Mata 1994 ahagana saa 2:30 z'umugoroba, ubwo we na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira bari bavuye Dar es Salaam muri Tanzania. Mu gitabo Steven Blood, Akazu and the Architect of the Rwandan Genocide Against the Tutsi cy'umwanditsi akaba n'umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye Andrew Wallace, agaragazamo ko Habyarimana yishwe n'abari bafite ubwoba ko azabafata kunda akabavana muri guverinoma kuko yari yabiteguje akiri muri Tanzania. Ku wa mbere wa Pasika, ni ukuvuga ku wa 4 Mata 1994, Perezida Juvenal Habyarimana yahamagaye Enoch Ruhigira wari ukuriye kabine, amubwira ko agomba gutegura umuhango wo kuzarahiza abantu bashya bazaba bagize guverinoma, kandi ko bagomba kuzaba ari abantu b'ingeri zitandukanye aho kuba bagize akazu gusa. Iyi nkuru ntiyakiranywe yombi namba n'abari basanzwe bagize akazu, ku buryo Warisi agaragaza ko bahise batumiza inama y'igitaraganya, ndetse na Koloneli Bagosora icyo gihe wari Gisenyi akava yatarwiyambitse, aho we n'abaramu ba Habyarimana ndetse n'abandi bari bakomeye mu gisirikare. Muri iyo nama nta kindi kigwagaho uretse uburyo bwo guhanura indege ya Habyarimana mu gihe izaba ivuye muri Tanzania. Uwahoze ari guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu Jean Birara yatangarije umwanditsi w'igitabo ko impamvu y'iyi kudeta kwari ugushyira ubutegetsi mu biganza bya batatu mu bari bagize akazu ariko bari mu kiruhuko cy'izabukuru mu gisirikare, aribo Koloneli Serubuga, Koloneli Rwagafirita na Koloneli Buregeya. Binavugwa ko batari bishimye. Ikindi nuko bamwe mu bari bagize akazu batekerezaga ko bazatakaza imyanya, icyubahiro n'amafaranga, ariko kandi by'umwihariko bagatinya ko nyuma yaho bazatangira kugarukwa n'ibyo bakoze mu myaka 21 bari bamaze kuva mu 1973, bakibwira ko ibyababaho byaba nk'ibyo bakoreye abahoze ku butegetsi bwa Repubulika ya mbere ku bwa Kayibanda, aho benshi bishwe abandi bagafungwa. Indege yari itwaye Habyarimana yaguye mu rugo rw'i Kanombe mu ijoro ryo kuwa gatandatu Mata 1994. Raporo y'ibanga y'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA ivuga ko indege ya Habyarimana yahanuwe n'abasirikare b'intagondwa z'abahutu bari biganjemo abarindaga umukuru w'igihugu, ikanagaragaza ko bari bafite imbunda 35 zihanura indege hamwe na misile 15 zakorewe mu Bufaransa nazo zashoboraga kwifashishwa muri iyo operation. Uretse ibi byagaragajwe na CIA, andi makuru agaragaza ko igisirikare cya Habyarimana cyatangiye gushakisha intwaro zihanura indege mu 1992, ubwo bari bahanganye n'ingabo za RPA zari zaratangije urugamba rwo kubohora igihugu mu 1990. Byageze mu 1992 ingabo za FARI zibona ko zikomeje gukubitwa inshuro mu buryo bwose, ari naho Koloneli Laurent Serubuga wari umugaba mukuru w'ingabo wungirije yandikiye Minisitiri w'Ingabo amumenyesha akaga bahuriye nako mu Ruhengeri na Rusumo, maze asaba ko bahabwa imbunda zikaze zihanura indege. Mu nyandiko ifite umutwe ugira uti Possibilité de moyens de défense aérienne et de défense anti-aérienne, yanditswe ku wa 17 Mutarama 1992, Koloneli Serubuga yagize ati, ndifuza kubagezaho imbogamizi batayo RAA yahuye nazo ubwo yashyiraga mu bikorwa ubutumwa bwayo bwa AA kubera ubushobozi buke bw'intwaro yahawe.
yakomeje agira ati inshuro ebyiri zose nyakubahwa minisitiri, amatsinda abiri yagiye mu butumwa mu Ruhengeri na Rusumo guhanura indege zivogera ikirere cyacu, ariko byarabananiye kuko indege zabaga ziri kugurukira hejuru cyane harenze ubushobozi bw'ibikoresho bya batayo. Koloneli Serubuga yavuze ko intwaro u Rwanda rwari rufite zari zifite ubushobozi buke cyane bwo guhanura indege ugereranije n'aho indege bashakaga guhanura zigurukira. Intwaro Koloneli Laurent Serubuga yavuze ko zikenewe kandi ziberanye n'u Rwanda nizo mu bwoko bwa SAM-16 zikorerwa mu gihugu cy'Uburusiya. Izi ni nazo ntwaro byagaragaye ko zakoreshejwe ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga mu 1994. Muri iyi baruwa Koloneli Laurent Serubuga yashimagije izi ntwaro, avuga ko uretse kuba zishobora guhanura indege ziri hejuru cyane, zishobora no kurashishwa ziri ku modoka ntoya. Hagaragajwe ko izi ntwaro zihutirwa, ahita atanga n'umubare w'izikenewe. Yagize ati hakeneye intwaro 12 zirashisha SAM-16 n'ibisasu byazo 120, muzirikana ko agatsinda gato k'abasirikare barasa kagizwe n'abantu 4 barashisha imbunda ziremereye. Nyuma y'uko umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga yitabye telefone ya Mobutu, yamumenyeshaga ko inzego z'ubutasi za Zaire zatahuye ko hateguwe kudeta yagombaga guhitana umugabo we. Uyu mugore ngo ibi yabibwiye musaza we Koloneli Elisa Gatwa, ariko mu by'ukuri ubutumwa ntibwagejejwe kuri nyir'ubwite, ibigaragaza ko itari inkuru nshya mu matwi ya Kanziga. Indege imaze guhanurwa ikagwa mu busitani bw'aho yari atuye i Kanombe, umugore wa Habyarimana Agathe Kanziga wari mu rugo hamwe na Jarike Habyarimana n'abana 5 ba murumuna wa Habyarimana, Dogiteri Serafe Bararengana, yabwiwe n'umuhungu we wari uvuye hanze iby'iyo nkuru ubwo we yari ari hejuru mu igorofa rya 3. Andrew Warisi agaragaza ko abo mu miryango y'abaguye muri iyo ndege bihutiye kugeraho muri iryo joro. Icyakora bamwe mu bageragezaga kuhaza bagakumirwa, barimo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Kanziga muri iryo joro ngo yahamagaye Keshi Mitra, wari perezida w'Ubufaransa wayoboraga Ubufaransa muri icyo gihe, n'umundi Mobutu wayoboraga Zaire, na ambasaderi w'Ubufaransa, kandi bose agasaba ko bavugana nabo mu ibanga rikomeye cyane. Muri uwo mwanya Protais Zigira Nyirazo bahimbaga Monsieur Zede wari mu bamaze kugeraho bahuruye, yihugikanye Majoro Mpiranya, Serafe Kanziga n'abana be ndetse na Pasiteri Musabe, maze ngo batangire gukora urutonde rw'abanzi b'akazu, aho ku ikubitiro bashyizeho Agathe Uwiringiyimana wahise wicwa nyuma y'amasaha make cyane. Madame Agathe Kanziga na bashiki b'umugabo we 2 bari ababikira. Icyo gihe banashyize ku rutonde abarimo Rando Ndasingwa, Joseph Kavaruganda na Minisitiri Faustin Rucogoza, aho uwitwa Seli Goderivo yavugiye ko abatutsi bose bagomba kwicwa. Suzanne Seminega wari inshuti ya Kanziga kuva mu buto mu Bushiru, ubwo yahageraga aje gufata mu mugongo inshuti ye, ngo yatunguwe no gusanga umugore wapfushije umugabo, aho kumwunamira ngo ahubwo yari yibereye mu gutanga urutonde rw'abagomba kwicwa, aho yanumvisemo izina rya Uwiringiyimana Agatha wari minisitiri w'intebe w'icyo gihe. Uretse Seminega hari umushoferi wa taxi voiture wari uzanye muramu wa ambasaderi Renzaho, nawe wari waguye mu ndege, ariko ubwo uwo mushoferi yari ategereje mu rugo ngo yatunguwe no kumva Agatha Kanziga ari kuvuga asakuza ngo munzanire umutwe wa Agathe Uwiringiyimana. Abahaye ubuhamya umwanditsi kandi
bavuga ko bumvise Madame Agathe Kanziga yariye Karungu avuga ko ashaka imbunda ya roketi kane ngo ayikoreshe yihorere. Iyi muri ako kanya ngo ikaba yari ifitwe n'umuhungu we Jarike wari wayivanye mu cyumba cya se, ndetse mu isengesho ry'uyu mugore muri iryo joro ngo yasabiye interahamwe guhanagura zikamaraho umwanzi, anasabira ingabo z'u Rwanda kugira intwaro zihagije.